Productions Beazini yashyireho Asmani yo nawe ari kuriya ya Duncan Ngugwe nawe yaruga kushaba nawe yizira ubutebe mu burete tuganira Sendiyumana itakataka yana twaseganye abone kwa tafi rotate civile muri rotate civile bagiro kinjiri njini aletwa kunuya turakaganiro kitwa cyane timu ni mpango mnonga mkama na kueleza ni sande kamera aha ngaya ntuzagamba munonga yes kumurahurire mu rema mutahurire mwese baza kukura umugezi natego kazani je samaka tewa so when Asmani was for graphics never unoza kubura ileta ogora tevu yeah tujya kore media kandi zanto ndagamba bitegishe ni trending mu Uganda abakunya abakora ki yona abakunuka nabakunuka in fact no manyangu next run beta mu gishaka ke cha film mwana n'umuntu yangu buri kibikine kimwe buri kibikine oba marunga katakunaga nani warai bangana kurajya kubana yendera baza kushaba mama marjire yo bari kubaya bari kata in fact nyonse mbibe nyamaze kindereba abana abo bikiza ishingo muzuna wabo nabayayi yokinkiza bazumwe ahubwe nubwo baza byo mu ngero yo kushisha endere babiri basire ko nibyo batandika beta kusasira abana babana ati obudemu bwabezera ibabirire basire bayiba nuciye kokani murango umwe cyakoze kikaba kishiye kwe ati uko mushisha bari na wiki mwana ubwo muzeyi Bruno ke nawe ubwo bamwita ubwo abanuciye okay n'abazira bira bacuruza nuka iki kintu cyabya cyakoze kikaba kitike ukanya n'indego muri izu batuye n'abakora nuka aha Bruno yagendaho nuka Bruno ke yagere ya karanda wace yacukuze cyamani wabyamukirwa bagenda kubakaceka natwe tutakutumana Bruno ke akanenda kurabira izina kandi yaruje bayibere no kwese uko finga byena Farida bikabyawiremo betakine hiti kuyahirwa na yagwa bakunuka yajatabaringa atabarinde ko kubatembera wana uko finga na nyemerera kuza yavuga bafite ngo kudirira fact abantu bagize uko finga abarwe yabaronda kuba bamukiziza umukoze bamukize ati kuko finga mbwe nakanje Tanzania mwende arabata batashinde mazina kuko finga kokanyowe kana honi batakumumanya kana honi umwana ukora cyashobora kikakwata Uganda kuko finga deserve respect bro niwari kubenda niwari kurenda abana abene uyaza kubaronda mukati bwo kumuronda injira Duncan washaba nika twasha mashabo kose bwachaje washabira cyasha for spirit bwachaje ubwo ni injira Duncan nika no kushoboza bwangu hano akazindaro kakarekere Beazini umuhereza wanyu atobe nimwe yo
yana sindi y'umwana konka kibyizi sindi ese yazindi gambe trending mu western chat trending kusinga hati ni ana kansima kazara kere konka shomwana kamaje kuba skaira abasi ni baba kugira gambo uko parabo ati ana kansima mazima ni waginama konka omuntu yaye n'omukunga ono manya bazaara omwana okukosa n'omulodo omwana w'omunano eby'abantu bagamba ba celebrities bo bakazaho kugamba kandi ekibiina ekirungi kyanjondera izina ate obwo barabana kuba batize mu bigano kyatuma ba trending so kugira ngo omwana tiwasikairanta propaganda n'omuteekateeka okuteekateeka okwange akuba wakureba norebe urugero mu centro rya Nina Rose na Dade Andrew bakugira ngo bakine simanyi bagira mu bintu bye biki Nina Rose abuje yabashaza mu nyisho ka Rukamba omusho gensi yone so cyate mbogo mwana asijya kiriya mwana yene ati makatanga kari ko mfite ngo tulumanye muguri mu ndadara makatanga kira US wa nakati zambre ibintu bya yaba abukuzana n'izana muri nyambo mu western Uganda ni kuragenda ko wataba abafite n'abayibrari mu kigabo ati aba bakenda kwata barayibrari niwe utakubiha ndango ni babiri abo kuba kintu kimwe ekintu kiri kiti barareberaho filmu ezo rujungu barazireberaho n'ubazimanya kandi abantu bazimanya abajungu barugire bakwata abantu bantu bakubatu iyo nitekateka ngo aba bana ke kibashemeye gukora abajungu abarayigurana bine kuronda miringe nije kurondera musete atari kwata bakutambuza kuba rayi batabitambuize bazimati kubiha ubwo muzana wetu nyine nibagizanira kandi bazaniye wano mangu muzana tukwenda bagushare ogumuguzanira yifu ati muzana utakwenda bagushare iguzanira yifu oyita abantu nije mbazanire kandi ati nanokushare baraguza none bakizo cy'abanyarwanda banje kuronde mihinge n'icyo gukorera musete akwa filmu ekora filmu yesete bashemeye kureka ngumuzano oyine kibanda first of all iwe ngumuzano wa filmu oyine kuba oyine kibanda cyo korekera abantu bawe icyo ukamata ndakalepire muzano niza kubanza ngwere ko mu kibanda cyanje umara umwaka then naguza abantu banje bakabagise then nambara nguze distributor wakireba afune sete kuko wende no bakoze mu sete zo so muronde ndishe biri n'ikindi kintu kitakamanyiro mu Uganda kumayingu entertainment industry twine like good political environment yo kutera muse so oyine kozesa chance yo kugira ngo bakuguza kandi izina ryayo yongera uze sizine byurayiho mu gihe cyo mu famous yorafu kore business damu noma wo y'umuzani wa film let's say katukoze nkamushana akuba nuwe umuntu wa mani let's say katuje ngo umushana ina katakisangu n'umuntu naguruka ati kandi mbaka mushana namuzi abizina atoshanga wakora bwo muzano gwawe indirect kandi wafuna sema akwa environment kabire nungi twine copyright y'ibintu byitwa so copyright ya YouTube kana yo kutugora sente zo kutama nubwo gendo bajure kishako hingeli cyode so urizano nota meme wala ndakuza YouTube urizano ne kujya mu twara n'ukwanja so aruchi ndechitwine kandi tirono kura computer na kamera abantu abadumu ati bine kwege kintu ntabwo cyangwa uzangu kugira ngo tukifune n'ikindi kitagiye cyo uzaguma tukomplain ngo ushange no writing n'umuntu wakuyambere abo cinku mabano mangu like kasupa library ni baguzo muzano gwandi tinku za writing nawo kunkato kubasa kubanora storage ningo kamutera nkakasimo kuguma no kwatagana nawo kurunga amutera cyintu kitarya mbera kwita kutune ngira uko kita takabo kwatagana tutere abakutureba n'abakuza kora video yiri takubana muzinimo mu sharing hariho ahabona kwinone ba brand ubu ni engineer Duncan no mushomozi wa gospel
kandi tusinjira kwa ine cyeshongoro cyamane cyatemba Brazaro Ben Mendeza za YouTube yeye kitambura kimwe munonga ukuri bamwita Beazin ZJ aine cyeshongoro cyita mane cyo kwita abana babandi nyondi Beazin ZJ na Don Zentu reka gumakonaga brand ati watu nyonye ne Beazin na itotwine cyeshongoro Mukashi. Manzo kanga cyeshongoro cyane. Cyeshongoro kitunwa cyita abana b'abandi bamwe bacita umwana w'abandi bamwe bacita umwana w'abandi ibyeshongore bisibishobore ikikubanza n'icabana b'abandi cya Donizi na Beazin ariho cyeshongoro cya Emma Waro akibone kiyakorero wa Brian baiza wewe wakambare manishika bakajangula no mufuko na wote kumira Timo wana mazima yadara kura na kapuraza ema kwano la kwekandara bijo turagurire asmani tayira manika kora ino ijanu bijo muragurire ino manika ndamani gona ndamani gona chira nagachi kona so ema tuko bimanya hote takatsa information muka tubulana babigamba so kunka wano tukasaganya police so ejo ngine acha tubuza haro police ema ugugu misi ugugu wa jero motori omega taimicho shumusi alileta kishongoro kachari kwa kati chine mani kikora chine so engineer daka roti kamwe kwa kishongora kona murabu kishongoro akati tibendeza echeshongore cyo mwe kumina aha ndijoro muna kururizinga nyita karama ndi best image emera necho ito mwana kamutera penalty Bruno Ribadi Niko debe nyuma za pete na posti. Gambaro Bruno ni mbanzanyo ngombeka kuogwe ni mzuri wa kunka ngabuze mama wakati kwasaganya corona ndi celebrities basi abana bakozize corona kuza wena hana kasi ana kasi Watu mukambiro. Konga se chindi abwenche music ya Western Uganda. Umfumero. Eto chiremel. Umwakazi. Zizo chaba promoter ba Western bya nzibona bakunda kujya dan babuza kutera kishongoro ka wakite no wachawe kana bizo kama nabi tuboka kare fumero artist wazo producer teke iza kutem lero chaba wazo wasopoto gwenda kutema na abantu gwenda kutema na bisaka abantu kunkabishyo nabone bagenda binejo mentalite yo kugira ngo nyowe kugira ngo yo mwikini zakoze se kindi nendazo kandi ugambere ne bazakushanshabura bikwi yaheza kunyunya omega 256 kabanzo wa logo producer wa na tano wa basi wabuze moto kana South Africa Breezy yatem ya rugai yazo wananka wa shabre pa yo kuma ko wa wogo ngano kubona shaino mukigo shaino mukiga no yamwe binjire wakuba kagenda kumurira ki emboga no hiti za rugire baiza waho hiti za mani za rugire zikakantira shaka kandi turao kwata je kuzaranye then kuyijire yazo mu wa jeno banga ubeta kutema na ubisaka ko jeno ribadie wanje I respect you ukato kutema na ubisaka so that female artists ba Western Uganda gara ekikuru wosi nukuba strict ka best emile bambe uzitemile chikazi kintu shitire bambe ni kwa respect mama ngo bakamfasa na kaka jamu na best emile bambe emile chikazi you are a big brand kumkundira na atati ni correct kandi achikora atati nyenda correct chiko sono kora wa manejingira abana bakapera hasi bitabwe ncero kinjire kuza on welcome to live chat recommend to niba mangwa abantu yagire ati niba batachira nore rime gufura bana bende sete ati mayichi zibe cyajibaho cyaja kizibe cyajibaho
katebe biranzira bavuye Yes. Je tugumize muno muri. Yatekajira. Teka hengam. Ako no sono kasafuri kukigu. Yes, twataba disconnected konka twagaruka. Mutsasira bare bitu ngamija. Yo, auda. Chano ya changa, but we are still here. Wagwan brother. Let's make it. Just in our office itumba spark. Yarumbe. Akanye kanyi kulu dakika 15. Already start. Yes, we are still Yo, kare. Yo. Yo. Mugurukeje. Ati muguruke mbaze mwijara ibese barebe. Ayabaru. Yo, Teriare Nkore Media Productions. Beazini ZDJ. Alongside Engineer Duncan and DM Swagger. Embozi twatwaje kwasaganya. Asumani ntwenda Prince Waroyo amuretera kabaza. Ningatunda nawe kanumutezwe koma. Hey. Ntunda naona. Uba bwencha beshongozi bakeza abagabo bafunga pinko mwanya barazi. Sente zabura notandiko bufezi. Abenji ni baba Muraba bafese ni baba yabo. Abantu baba tumushana bana bakora. Abenji ne bafera. Arabinte binta kwichere. Kombiye zongo ruseme gato mukamutamu gamba akagwa. Neki aine chiye shongo. Megato nairuka ko shongora kigamo arifu. Ugahe echeshongo chinairuka kure cha megato. Hatu akora sitakumihai. Megato ni management yene chokora. Kansogo kaya mukwasi. Akamukwata nangu hatugati kuja Saba nyunguri. Ubwo kiyamugwa nyunguri taro chiti chakakora. Nyunga ngabanta bakweta abaregende batini nituko kumanya sakura. Ati umushaza agira ati ninye nkwatirire wazagura mu kine kiri. Ati wanjira ngo Megato n'umugarurire ukaza LC wano kashanga abana nabakize norahi. Megato ni sokoto za radio babana oteke yeto ke batera umwana. Tuzagura undi abana omucyara abanyacyaro nabakize naza orahi za mbunga zasimanye nonye toroza. Kandi hati Megato ni yahezo umwaka ari kushoza buri week. Noranjiro bunwe aba manager wa Megato na Anthony. Cyberspace wakamutaho. Yo kine kinko mugamba wakaje ya. Ngano message ziyatire barekura. Abokora abana bakareta maji. Ati reka ngambire. Kana ikizita kana wakamutaho. Yakizibe cyabire ono wakimanya. Abana kuba achitire bijana bachitera exit ijana achitera na mega ijana achitera batandika gukora reset kozi bakakwataho shozi bakaza no mukiniro bachitera abana batandika mega ta Disimatic promo. Hey! Moriano wale wakabraza. Bega ups mwana nyindoro rangine Beazini. Taro muto ukunda ka Disimatic. Disimatic so by the way niwe atsinjire kutambuza bye songo bya Western. Na ground. Ukunda discipline. Very humble abandi ba. Ukajya mutemi ka braza. Abandi tebayihurira ni barara basitami. Twakurira Nash Pro. Ati tugamba kozi twatujya cyberspace abana kubatire show nishika bakakwata show zinkia 15 exit nkizi najya exit Yatem yajamba no kubatisiga bajamba hate numurero ukasimani tugurira ubuntu bwangutanga. batandika bajangwa esete ni nyingi. Yo blessings ka brother. You're the best. Ochkuba Love Jabres. Abana bajangwa sente zaba nyingi ngo mwana natwiba.
ngona mazima tsheme kuba mtwara 60% akatwara 40 bajangu natibo baye ayari unkane chindi hati na nyenda ngambe kumweshongo nango nyenda kati wori promoter ninga sor kwenda kunsayininga ndizo kuntera wembera ako abana bari bine talent kazamani ndizo kuntera wembera yukuja munanye mfunemu akubiwo yesu no rya business kanyoni ntakwibasa kunkananye ninyine talent yanje kananye nindi nka business ati nimba ndinke to kubasa kama ritita no munte yota kulisa so wantamu ente yine kugena yuko 40% ni ncha muntu gukora audio na video let's say wo manager nafuna manager kukora audio video na promotion wo mwesho bozema no bakha 12% nene kuma ushema kuba notandikira none kusimba bakamfuromo ba managers bakamfuromo ko karo muntu kuba jyo ngoro naturally nakora sente nyingi aro muntu kora sente nyingi natire muki nira kagaye no mutu talent ona bukambuye talent oine management nekurisa ekunyisa ekuraza ekugura panti ekugura ekushashura studio ekukora tamu promotion buri kimwe cyone ati manyiwe cyo ko ine just no kwishongora cyo so hati none ko saka kasente kache kubarakwe okebisa kongana bwe manya royi cyo ko kureba nabwe ka tuja ngo bakabata ku masente goza kana aje 40% manya 40% a milioni niyo mitwaro makunyana amitwara 5 niyo mitwara 2 wachireba obwe mitwara 2 uriyo watwara 7 yagaruka nyuma yashashura ki yagaruka ya studio yashaka kushashura studio so ziba zitari strategy ani kwa bishongoza ataona abeshongozi yade na wabone echecho yo washanga kare nicanje ndawa gukora agreement na n'umuntu uri kuzakwata ubanza umanye nyuni mfutahoti watireba kore no mangu nimfutahoti making a sure ngo cyo kuza kuyamukire director proportion eti watamu abashumire computer gabe in gabe dawo ati wo wakora kweshongora gonka tuwakora izina ahandi wo wa investing shonga ya Skyranta kurugama kaza mujya ban bro in fact tina ban akazo abire bloga Skyranta ni YouTube watakuchimanya Skyranta kandi rapist Skyranta abire YouTube konkani njira ni kansimo wachimukiremo abo kansime no kusinga rero naka subscribers no sahan omwestern Uganda twachibara western mu Uganda no waka kabiri kashatu abanza Kenzo Masaka Kids mana yene ya Kenzo so man Masaka Kids so masangana no waka ana no waka nko kuba wabo kubanza babi kirasa ati no wakashatu no nabwe yagumariyo wakashatu so ekintu no kireba bari twatunga chance twata abeshongozi babirwati kaho kijyo musho kungana tuzakuba kubeta by the way abakutu watchinga mwongere musubscribing the Smart Pro mu sharing ekintu aho kwa kamera twazifunire shayona amashini zose ruho next time tuzakuba tu live leo kubera TV umuntu tuza ground tuza kubera TV yenyine ntwenda tushume tuza ground tuyeyo omweshongozi tuyeyo orukwenda kutunguka tuyina engineer already engineer no wala ina bashomesa njyo agiye kombeka abeje sabyo kombeka ababuzi byona negeye na nabo kwenda burangwa bakwenda kurabya business no leta business ya wane raba kubaneza abantu binji kandi nebetariho akuba kore media ero kugumaho kandi neza kushitera mpaka na nabo kwenda kushweru mwije tubarungamye twine bashwe kazi na ba angu bane ba kubanda ndo mukazi abeshongozi bitu mbasa kwija kundi mwakore abantu akamera just kache Lebe ka kamera yakurere mbere kigiye kweyiya so ati ngunda tuzehari nakaburi nyenda mbakire n'abashimira rwankore media production yoni banyita ZJB yazini hano yakore media production nyenda kubamanya nimwe ba akwana murebwe nsi yona Turn your life on is a new video and second new video in Pfizer diesel yo
Faizo Dizo and video. video Yeah. New Life Crew New Life Crew. muri abesongozi Yeah. n'abarebere mutera wa Tuba kubaraga. ubwo mwene bw'isongore by'ingana Yes. Isakuru eh. Yeah. These are new artists babashemera Chakara. ndonda mwene y'isongoro kabinga Kaya ngoma za kaule ngoma ngasatwa. ngoma ngasa Yeah. zona ziri ku YouTube Yeah, wezi ya. mutugambira tukubishanga Leo genda gwende kwetu noandika Faizo Dizo and aine video New Life Crew. New Life Crew Yeah. niyo YouTube channel name yayo Yeah. za YouTube hati uhandike mu New Life Crew oba Faizo Dizo na video ebyeshongoro nibiza kuba nibishuma nkamizi Yeah. Wezi na video twamukoze kwa ya. Wali. arona video Yeah. The video. Yeah. The video olimo. Yo, the smart keep up, man. yo ogone bamweta the Smart Pro yajangu yabakira Yeah. Right ndege di smart story wa amanyo oli wa manyo abasinga. this Yeah, Muronde In fact, MVP, you are needed this side. The boys are ready in the building. yo by the MVP oje hanu yako jubashira MVP twatuzedda Twatuzedda, tuli hanu ya besi yenye nawo kumanya MVP naranze bitaba ati biye Mario Isa Faizo Dizo and video And baba video. MVP. yo twakuletera squad yawe abantu ejo barebe Faizo Dizo bambu kalamel. mubatere murete Batere bakapera lete ku city Nina niyo Rose. Nina Rose So bako ati tuna buzusawe natwa Sabura. Kwikwa kayimba akapya kati ali na Rose yetaitwe. Yeah. Kazawe katigamba. Kukubira kusimu tokwata. Gwena kuwandikira ebbaluwa nayo wagigana. Nzoyagala nkole kyo kukulaba. Nina Rose nkole kyo kukufuna. Nsazeewo okujjayo gy'oli. Nina Rose eyo gy'oli. Nina Rose eyo gy'oli. Nsazeewo okujjayo gy'oli. Nina Rose eyo gy'oli. Nsazeewo okujjayo gy'oli. abwinti murumbiro mukazi w'abandi Ninonyirira neero masa gankuwaane. Simanyi oba nfuna amukuliyo neema Nina Rose ni mugambo wa Daddy Andrew Yo yennyini. Oyo wenyini. Otogera. Oyo wenyini. Jesus Christ ati umukazi w'abandi ni mwiza ki Kale, mukazi sigamba nti kale mukazi akyali muwala kubanga tanazaala. Daddy Andrew muzeyi waffe banange nyweze enkumbi kubanga Kandi muwala kubatanazara tebakamugize. Kale nina yali muntu wange byadda yali muntu wange nange. ebintu bikwenda tube serious Adazima ntobakana kyengamba kintu kyenyini. Nina Rose akazi Bw'oba wakana mu mufudde oba mufulumiko omubuuzeeko. yo natema ati Nina Rose akari omuntu wawe Yali muntu wange. ata bikija byahembera bite so kikoreko Mwatandikira wawe Mwatandikira wa. Yali bwebityo bwebityo. Just katono, tuyitemu katono. Kale okegamba nti no kyatuuka ekiseera gamba nze nakyali mwana wa ssomero ebiseera ebyo kale n'akola ki n'andekamu awo n'agenda Nabuuka mu. yakulira amakulu aba ne yagamba nti no kale ayo manchenda nyoni ndebo oshiriyanga aturiya mukabugana muta Nina Rose ine nyaka. oli mwana muto Wala. myaka gyala ali mu myaka gyala Nyaka ngabiri mwe nanyo okuta kutemberegera nokukora ari muringwa amanyango ariyo myaka nkashatu Mwana cyari muto. nakusura bambi nga waraba Wala wamusimu. please Nina Rose tuyambe Ababe ataka in fact no hobe na claiming ngo nawe no we yagaheri abe ataki mu kiriyo ndijo. Claiming. ekikwereka Nina Rose ubwo ari mu kintu
arimo chama kandi akana aho magwamugano Rwanda navude yamukuyoriye muri ajya kogera ajya kabati ine is it prerequisite we aburize sky ranta twunka ana nuzire exit anywaje simanyi the smart exit nanywa chika bras Disi ni wari torero bakajitama amashanyarazi inguridi sarimo electricity so karabe nanywa torero aho timpakana otherwise nanyenda baza kubasibura abantu otherwise nyenda kusibura kwa nafuna appointment kanzo kwa creative child international mwana nyenda kuzarevera ku exhibit god you don't know god kiba chamanyo creative child chaga chinorwani brand pa zasigara mu level juri ma we samanyi ngokola ki era masa chakabi nda mwana andikire kutina kuba ninda brand nekura otherwise nashemerwa mununga kubareba chaka mbali yes twakubasibura ijuka twatwina beshongozi bamani Dismatic no wachtirivita kutegede bro yanagamba exit nayo wachtirivita so twabasibura ninjira twatwine engineer Duncan n'umweshongozi wa gospel twine Beazini na Donizi twine Asmano wa graphics tuya kujikwata abanyarwanda njamwe abareba tuhafunayo abakreaminga ni na Rose umuntu muntu wabo kandi video already riho na video ya sharinge kwereka mudada Andre yamuhikaho yarekure kintu cy'abandi cha bless Uganda akatari kawe obikotibusi mukama nakora